Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanazikaya ulike ividiyo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer rumours-ke akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership zokubekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs udouble velayo ekuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ifuna-ke laphayana umdlali-ke wamaZulu oyi-striker, kodwa-ke njengamanje-ke ubesabolekiswe kwi-Durban City laphayana-ke uSenzo Mbobo Ndlovu. I-Kaizer Chiefs ifuna-ke impela-ke uku-eda kuyona-ke laphayana-ke i-forward position kuwona-ke laphayana-ke ama-strikers. Impela-ke ingxoxo njengamanje between i-Kaizer Chiefs namaZulu ziyaqhubeka, singakulindela ukuthi-ke uMbobo agijime kuyona-ke i-Kaizer Chiefs ngayo-ke isizini ka-2025-2026. Iyona update engiphethe-ke njengamanje. Like ividiyo, usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe ahlangabezane kwividiyo elandelayo. Isale kahle.